Aktivni na poti. Iztegnite nogo v kolenu in upognite stopalo proti trupu. Vajo izvajajte izmenično. 8 do 12 ponovitev na vsako stran. Potisnite ramena navzdol, stisnite lopatice skupaj in potisnite komolca v sedež. Naredite 8 do 12 ponovitev. Vsako ponovitev zadržite 3 do 5 sekund. Napnite trebušne mišice in mišice medeničnega dna, ter hkrati potisnite ramena navzdol, dlani v kolena ter dvignite pete od tal. Naredite 8 do 12 ponovitev. Vsako ponovitev zadržite 3 do 5 sekund. V opori na dlaneh se s potiskom ramen navzdol ter lopatic skupaj dvignete sedeža. Nato potisnite boke navzgor in stisnete zadnje stegenske in zadnjične mišice. Naredite 8 do 12 ponovitev. Vsako ponovitev pa zadržite 3 do 5 sekund. Upognite vrat proti eni rami, ramo nasprotne strani pa potisnite navzdol. Položaj zadržite 10 do 20 sekund. Ponovite na drugo stran. Dlani sklenite na zatilju, glavo rahlo potisnite nazaj, naredite podbradek in stisnite lopatice skupaj, ter prsni koš potisnete navzdol. Nato komolce potisnete naprej, usmerite pogled navzdol in upognete trup. Naredite 8 do 12 tekočih kontroliranih ponovitev. Zasukajte trup v desno stran, tako da se z levo dlanjo uprete v desno nogo. Položaj zadržite 10 do 20 sekund. Ponovite na drugo stran. Z vzročenimi rokami potisnite eno roko proti stropu, brez nagiba trupa v stran in iztega v ledvenem delu. Ponovite na drugo stran. Naredite 8 do 12 tekočih kontroliranih ponovitev. Iztegnite nogo, upognite stopalo proti trupu in se z vzravnanim trupom nagnite proti sedežu pred vami. Položaj zadržite 10 do 20 sekund. Ponovite z drugo nogo. Za konec se naslonite, ohranite vzravnano držo in z zaprtimi očmi vdihnite skozi nos. Za trenutek zadržite dih, nato počasi izdihnete skozi usta s priprtimi ustnicami. Ponovite 3 do 5 krat. Pot je priložnost za gibanje in zdrav življenjski slog. Bodite aktivni tudi na poti.